Amero jolun tujueng iwang wat kamaneng tujuan wat ye. Ku ye chak wachini wofoyo karo mwa manyen mwa Elfario ki piru beach. Moro wachini happy new year and prosperous year. Amero wachini mwa ene ba. Penga do jing kumer twali mwa na beru pat ki mwa Elfario ki piru ngwen. Kalenda obe loke kono cheng barja bernendo di kono duel en tumner di eno belake eno ka mwa po belake in pe belake an la fon Sylvester Ball abigak la fon geography in metimo biya charma war ibigak awar ka pe lako stali in la fu ibi ber la fu ka pe lako stali in metimo gen word me bora ibigak e bora pe bi ni kios ka pe lako tammi in meti keni kape la otami pe ma ching la wori wa bet ka chiel mwale enini mwa ma armeru julu ye da kamera tigi kar metiti ni mwale enini mwa ma tia yela ba kono la fonda ko mwa tia yela pingo mwale enini mwa ma wo bi chiere ye ka yer lo tela wa mero ma chiel lo tela enini ka in la tich pa miri mi do bi chiel ao gi office pamiri ni anda mer charngo ka kemengo gi wibie donc ka ini a gi office pamiri lokti ario karo gi kwini rem ka kwini rem office mi donc pe joli wana gi choyengo advertisement ci dok ini choye dok piema gi dano ba pe donc gi mi automatic ni a eno char katale ci kwini rem man gena chel ma mero armiti nge donc moi le eneni kiribet wo char katale jeme iye duong ma pat ku meno chabet en mo chakeni madong tum enini ma binu ni kapetia la mo motime ci dake me loboni imat mama Janet Kata Museveni ma entie minister me fonye pe Uganda obeyara tie aduk me pen pa klata bero tekenen eno bergi tij ma pol pian enine dok tij ma pier tek ngono ngeni kwan me primary universal primary education tie both political tie weng human resource tie weng je me do lobo no mier me go betie so kaden nen kon penyo be dugo buam ka penyo dugo ni buam ni tap wiji ni pelare ena wiji cher lo teno cher I first time ni dukitap no dan ma mier cher katale go donyo katale donc mwale enini mwa matij matek tiye pien ka anaber kaneno wie ma joma lo lok ma keta piny ber kwere kot kwere kor mwa ndo bi dugu chon ken mo dugu mwa kati ci donc in yupenitini ning enong watiega duma chelo pap chage age ene itontian pama age ene itontian kabi age ene itontian nyim age ene ngo itontian la pera wege chak yo pe chon achiro wachini fuk chon ene yate in pe ko dar ko luo baro tiara bit wan ngene jon agi chebe kapchora jo madui in be mawo gi ning man gen ma ata mani ka moru wachi uni this year is a year of commitment. It's a year of hard work. And this hard work must be collectively as a family. Lok mo kene ma amero julu kwere mwani. Wa ngeni mwani mwami tit matek. Ene ka imero promotion. Promotion pege wila. Promotion pege da. Promotion pege waina tiki ka touch. Promotion nen kene. Promotion berchal kweri. Kweri nen kene. Kweri berchal yaju. Yaju nen kene. Manok. Lani boom manaka lani ngero ne do yacho so promotion ke meri mwagani titij matek kagwe ochon is signing biometric ochon sign biometric kagwe acha parcel kagwe ketchi gini kagwe te wargan pe wa pengo so mwagale enini mwagamatek mergo tij matek amer dog bot in la fu mena department na ana chuye matek in la fu ngeo ni imwale enini kiri be perje mukene amiti mono I piet mono no ben ngo atika wero kan ja atika wajo kan pete moanyi mia rio imwagani
tep wani miari o ki piari wa bit menti nucho eka eni gloni mono eni gloni yiko yuelo pa be kar wa diri pa be kar wa mo ga manyer nge mo ga dek ni pap mera la mera wora lutena kiri in dek kiri mer gum wa ngumari kiri in dek kiri mer gum wa ngumari gi wajo jomo kwano lu kwan madon gutimo research ni iloba choli gi mi gi mo piara ngwana bit eran pe mega mer o pe ngwana bit ana miu mo ga par bit kumbeti ni ken ka o winyo loko cha ko peto mwanyi irom mela mal eka rio eka chiel nicho eka o beter mo ga pa no ko wango o lokero no ngo wa bergi lose money cha way pocket wa gloni ngo lose money no wa worgi ma para ya pe wa worgi ma jege ni enini so man kele wani o miero wati mata donc moi le enen pe moi me bera kay pege lela man me pet langi loni gali me pet wil gali me pet kay be kelo jemini chok kono bili nganya kono liata kono nyogi logi lela ni pepe ta kere ki mo ma migi pe ye meno ma chen mario alega ni kanulare kanu ki waja dok art du wen ngero beti gwina chuli peri ngedo ya de ngwera bit malo te da second term no tiki yara ma chato ge ngwera ka enen te wil gwer mono ali pa wil ge pa be kan ali mia chel gogi mala ten da second term ali pe ngwera bit nyaga pa cholo school fees ko de chao ka to wingo iliero mu kene so mo hal enen ana jolo in meti ma tek ne be chaka gi poro tij ma tek ne obi tij pagamen chara an la fon ngoma wa ken lesson ngoma wa ngolo lesson kon ene dong teacher in meti lo ngaya ngoma wa olet ka kwano news ngoma wa olet ka kwano in meti doctor ngoma wa ini olet kon ngini tij eno in meti tela la ko ngoma wa ku mi wa in meti bara ke ti cher ma nok ngoma wa ku mi bero wa ene mo ha meti ma tek dok wa meti ma tek ma pia donye lok ma pia ta amero lekki ni we bie forba ma pia ini cher resigning i dueme abiche ke le tam gidano gini gara winye biena cha chen kumi gibule ine de be karo ngeni kay gulu kan i gulu west wigine tie kay gulu kan gulu east wigine tie kay gulu kan koro ngagi gitie kamoni in wen wigine tie ba kay be chero mir ngini inung language mata please resources ma in be chere kere yene petitiri be madam nyoto mirne me konyo lwa eto ye me Uganda tele me Uganda do teach ma to girwera ba be jale kerna yang ana tenyo fonyo a chere go itij me jale ko merin tichin wen kay nero tij mo do chen tij me chene so lega na tiene ka in be chere tela ke mok temi mabe ke noni we be fat a lega ke di twini ko 2031 kona chulu weni ke ku ni chubu gwo kere ini gumi enter a lega ni before you decide to resign from civil service from NGO please think twice ke tigi lutia ma pera ke tigi extended family ma mier gwache ke tigi la tien ma gwing cha weng la cho cha weng gurujin faro ke nen ma beba pian wan ini gere ke o wat wer gni ke a ngar ke bi o wer gni so legana tien before you do that equation and calculate it that been a lot ma mer ke lo boto im warane ma chiel